Congratulations. Oh, You took thank in a you. new car. Thank you. Of course. Of course. Hopefully you like it Thank you. Oh my because gosh. Thank yes, you. yes, Yay. let me show you the luxury package. Look at this. Oh my Wow. gosh. You got everything. Thank Of you. course, of course. What year is this? 21. Oh my gosh. Yes, Thank you very much. absolutely. Yay. Thank you, Of Ron. course, of course. Thank you so much. If you have any question, let me know. Okay. Thank He's you. inside the house. Okay. All right. Thank Thank you. you. Bye Thank you, bye. guys. Bye. Yeah, Kano. 2021. Me also what the hell talking. Pa malo ke vai vai ma si malo e kata ki. Si ki e ko me ko fala la anga he nga we ona me upe he fa tu mari i ka. Ko masiwa ku ango ango. Ko ofa ta mai he vani o ke lava. Te tau pa ta tau e tai mai. Ko o ta peni he vai vai. Na lele ko ni pa ta tau mo ta no ke ku. Ke mau e vitai ku me alele. Penentamai ka tau hai mai ko ke mau ko tang. I just need a good one. Penentamai ka tau. I'll get you a good one. 2021. And this birthday. E leo mo te paid off. He vai vai e ku me alele. Paid cash. Patonga ki pene kati. Peneo na ma alu ke ka taha me alele. Ya ma hawa pe ko ni o se ale vai vai mo he. So e hanga ne me alele. Let me show you the back. Uh, okay here. Oh my gosh. Let me show you something else. Whatever ngete kuanga se aye me ani. Ke ilo pe igwa me ani. Ke whakawa i tuanga. Whoa. Ke ango ki e ni ua. Thank you ke familia Mr. Boya. Ina ofa iau. Oh, get me this. Kai ke not only that. Oku to'o ani mi he ku wahe. Ai. Oku to'o ani mi he ku wahe. Na mo pehe oku ikai. Ai a koe mea koe ni. Ai koe 3 seat. Oku seat i tolu. Ko peluki koe. Koe anga ne mea lele. Oh, thank you, Kano. Whoa. What else can I say? Ka koe whakamalo pe. Ki ha whamili. Lawa ke na hanga mahinoi ai masiva. Na ku, this is what, ko na mo ni na kai ke kore ki he vai vai. Na tāno an kia e hawa vita kore mea rere. Polog mea rere ke aluai. Pea, e taramai, pa tāno an kia e tāma vita tāma usa ia ke mea rere. Pa tāno an kia ai. Pa tāmai, so what you gonna do? Ko tang, I don't know what else to say, but ko iyo ang ai peki ai. Ka, tuka taiminiu ka ilo pe ai ha mea rere me ife. Tamai, I'll get you one. It's for your birthday. Ai ko mea rere ko ni na tola fitu mano 2021. Ai le wahe vai vai. Ta toksi to ore wa me ku wahe. Ta koe hafe lewa ko hanga tā ke vai vai. Koe mea ofa ia ai vai vai ni. Mea svetu utaki peke ne tahine. Ne whaha ki ai mea kato katoa. What he's getting to get for me. Okay.
God is good, right? Ko e tu tamaki e fe ao pe mo fino mo tu akoni au ka mate. Ko fai totonu ko tamu ai ana pa malangai. Ia nga ko ni se ohi I he ope. Pea I like the color. Ko me alele na mat o tu he fuloto fare o vilo spin ta kai ko fuloto fare ko ne lexisi. And I just pick it. I like the color. I like everything. To be honest with you, okay? Don't get me wrong, pe he whahatu umari e ikai. Ko me alele ko ni, pe I he vai. Totongi he vai. Pe ne to lewa me ku wahe, ai vai ua. Ko toenga lewa o me alele o ku teu tātā lewa. Ta pepe ko tolu mano ni maafe te tā ki vai e to me ku wahe. Ko tolu mano ni maafe ko e me ofa e vai. My birthday is coming up next month, September 26th. Yeah, September 26th. So I don't need anything else. I'm gonna just have my haka manioke at home, and what else? Makilu, and I'm done, and I'm doing great. I'll be fine, just fine. Well, my point is, ka whai totonu, o kai ke pūria mea ki hona fofonga. O kai ke pūria taimi. Na mo pehe ko te whai totonu mau pe. O kai pe taimi mo ui te ngoi kita hange ko ka te whihala ki. But always good to try our best, and He will do the rest. May you all have a great day, and adios, amigo. Mrs. Nusigiai. Kawatu.